Danas se bavimo jednom, pravom zagonetkom. Zamislite ovo. Jedan te isti, drevni simbol, naizgled baš jednostavan, a opet pojavio se u dve totalno različite kulture. I to ne mislim tu iza ćoška, nego hiljadama kilometara i vekovima daleko jedno od druge. A ono što nam to otkriva o nama, o ljudskoj prirodi, to je tek fascinantno. Pa hajde da zaronimo pravo u to centralno pitanje koje će nas voditi kroz celu ovu priču. Znači, kako je uopšte moguće da isti taj simbol, znate, krug sa krstom unutra, ima tako duboko duhovno značenje na dva potpuno različita mesta? S jedne strane u tradicijama američkih domorodaca, a sa druge na zidovima srednjovekovnih manastira u Evropi. Neverovatno, zar ne? I tako, naše putovanje kreće. Idemo prvo u Severnu Ameriku. Jer tamo ovaj simbol nije bio tak neki ukras ma kakvi. On je bio bukvalno kamen temeljač čitavog jednog pogleda na svet. Evo, pogledajte ovo. Ovo što vidimo je simbol koji je, duboko utkan u tkivo kultura plemena kao što su Lakota, Čiroki, Hopi, Navaho, lista je duga. I znate šta je zanimljivo? Zovu ga raznim imenima, ali svako od tih imena na ovaj ili onaj način ukazuje na njegovu apsolutno centralnu ulogu u shvatanju kosmosa. Dakle, ključna stvar ovdje je, ne radi se samo o geometriji, ni slučajno. Ovaj simbol je u suštini vizualni prikaz jednog fundamentalnog verovanja, da je apsolutno sve povezano. Kao da gledamo mapu čitavog svemira i samog života, sažetu u jedan jedini znak. A kad ga malo raščlanimo, tu tek postaje zanimljivo. Svaki delić ima svoje moćno značenje. Recimo, ona 4 kraka. To nisu samo neke linije. To su 4 strane sveta, pravci koji donose različite energije, različite duhove. A onaj krug u sredini? To je izvor, srce svega. To je sunce koje daje život ili sama majka zemlja. I kad se sve to spoji, dobijamo savršenu harmoniju. A ono što je zaista neverovatno jeste dugovečnost ovog simbola. Ovdje pričamo o nasleđu koje traje, više od 1000 godina. Zamislite, od onih drevnih, misterioznih civilizacija koje znamo kao graditelje humki, pa sve do današnjih dana, gde se i dalje koristi u ceremonijama i umetnosti, njegova snaga očigledno uopšte nije izbledela. I ovaj sjajan primjer koliko je taj simbol bio, sve prisutan. Znači nije bio rezervisan samo za neke svete spise ili posebne prilike. Ne. Bio je deo svakodnevnog života. Urezan u drvo, kamen, školjke, na alatu, na nakitu, na predmetima za ceremonije. Duhovnost je tako postajala nekako opipljiva, stvarna. I taman kad pomislimo, dobro, skapirali smo priču o ovom simbolu, onda sledi neočekivani obrt, jer njegovo putovanje se uopšte ne završava u američkim ravnicama. Sada prelazimo okean. Dobrodošli u Bukovinu. To je jedna prelepa istorijska regija danas u Rumuniji. A ovdje naš simbol dobija jedno potpuno novo, a opet, vidjet ćete, iznenađujuće slično značenje. Samo pogledajte ovo. Na freskama onih čuvenih, oslikanih manastira iz 15. veka, manastira koji su inače pod zaštitom UNESCO-a, usred pravoslavnih hrišćanskih scena pojavljuje se naš simbol. Čekajte, kako je to uopšte moguće? Odgovor leži u jednom procesu koji stručnjaci zovu sinkretizam. Šta to znači? U suštini, crkva je uradila nešto vrlo pametno. Preuzela je jedan moćan, lokalni simbol koji je narod već poznavao i voleo i dala mu novo hrišćansko značenje. I tako, krug sa krstom odjednom postaje Hristos, sunce pravde. I ovdje vidimo taj fascinantan spoj na delu. Znate, ono drevno, pagansko obožavanje sunca koje su praktikovali još stari Dačani, to nije prosto izbrisano. Nipošto. Umjesto toga, pametno je utkano u hrišćanstvo. Tako krug i dalje ostaje simbol sunca, ali sad je to istovremeno i simbol Božje večnosti. A krst, koji je nekad predstavljao 4 pravca, sad je, naravno, simbol Hristove žrtve. I pazite sad ovo. Baš kao i u Americi, i ovdje je simbol bio neraskidivi deo života običnih ljudi. Nije bio samo u crkvama. Da, nalazi se na zidovima crkava, urezan je u prelepe drvene ikonostase, ali je i deo narodne nošnje, deo zanata, prenosio se sa generacije na generaciju kao moćan simbol zaštite i vere. A sad dolazimo do onog po meni najzanimljivijeg dela. Hajde da stavimo ova dva tumačenja, američko i bukovinsko, jedno pored drugog, da vidimo šta će se desiti, šta nam to zapravo govori.
Dobro, na prvi pogled priče deluju različito. Jedna priča o majci zemlji, druga o Hristu. Ali, ako zagrebemo samo malo ispod površine, suština je zapanjujuće slična. Obe kulture su u ovom jednostavnom simbolu videle istu stvar. Centralni, životvorni izvor svetlosti i moći. Nešto što donosi red u čitav svet. Paralele su zaista upadljive. Da, imena se razlikuju, detalji se razlikuju, ali osnovna struktura značenja praktično je ista. Centralna ideja je uvek ravnoteža. 4 kraka služe da organizuju svet. Krug je tu da predstavi vrhovni, večni izvor moći. A funkcija? Funkcija simbola u obe kulture je ista, da pruži zaštitu i duhovnu povezanost. Ovaj citat, mislim, savršeno sažima celu ovu našu priču. Znači, ovdje se ne radi o nekoj neverovatnoj slučajnosti, ne. Ovdje se radi o nečemu mnogo dubljem, o zajedničkoj, urođenoj ljudskoj potrebi da se svet oko nas učini smislenim. Pa dobro, ajde da zaključimo. Šta nam na kraju krajeva ova neverovatna podudarnost govori o nama samima, o ljudima? Pa, mislim da ključna stvar koju treba poneti iz cijela ove priče jeste sledeća. Ljudski bez obzira gde se nalazili, u kojoj kulturi ili vremenu, ima tu neku unutrašnju težnju da pronađe red u haosu, a jednostavni oblici, kao što su krug i krst, postaju naš univerzalni alat. Alat za mapiranje kosmosa i, što je najvažnije, našeg mesta u njemu. Tako da, na kraju, ovo nije neka magija. Više, psihologija. Krst nam daje strukturu, zar ne? Gore, dole, levo, desno, red. Krug nam daje centar, tačku fokusa, ali i ideju nečega večnog, bez početka i kraja. I kad se to dvoje spoji, dobijamo jedan od najmoćnijih i najintuitivnijih simbola koje je čovečanstvo ikada stvorilo. I to ne jednom, nego iznova i iznova. I za kraj ostaje nam jedno pitanje. Pitanje koje bi trebalo da nas inspiriše da gledamo svet oko sebe, pa malo drugačije. Pomislite samo, spirale, trouglovi, labirinti. Koliko još ovakvih neverovatnih, univerzalnih priča čeka tu, svima pred očima, da budu ispričane. Hvala vam na pažnje.